too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Obibia Appiah Strongo de Too Much GH Muliaba Osofo Mexico and I'm the trending news ever besumo. Ya Wogana has seen a video be called viral, not just a video, no. Osofo Appiah Biblica and the whole Akoka in Sayemu, not just say who said boys be HSC no bono cron 4. Now do not so join the Bruni be fine, dear born in Ashishini team. Na nini na mu na nchire mu eba ne se ye Osofo Appiah Biblica wakwa via iPhone na iPhone nti na ma che se observers na wa around ni buofu a che so mo bo ne sa botro no na so after that update aba be pie mu na update ni nchire mu no eye Osofo Biblica nkasa ni mu nsem e no de betu dwa na ni nsem a wo kan se na ni chire danso ma na che se Okoko na de papa bi no hu se boys bi di na chi se wonjina na ma ni be gina ye ba ebe okojina no hu se boys yi atu ogu ne so a che so mu buofu a wo mo bro na mu no nya ate ye ne se eye na agrada boys a oma be pie mu wo na ensiwa esan so mo pai no kronfo ni ti awoma the nkrofo omo hia wo mu ni gidi se oye kronfo nti no almost contributed to the big things ye nya ye hu wo video ni mu no na enye nyame na pata no na police ni be pie wa na chese anka wonim ne be simple fi se sas don street ni mu de na ono ankasa Appiah Biblica no onim ni awo obeye mpo fi se nipa bebre ni mu no e na ono aso agi ni din na wasa to sansa ye ni mu na chese otwitwa no mu gi a enye ye na akrofu ko ni so anabo ni mu no wo mo so try se dodo na best ebe pi o machi efri ne wo mo form nsa enka no na so se nya ye bia ye nim se nipa mu wa wo ro obi wo ati ondwen ho ni act no act to say abua because I don't strain ni mo hu se bia that act na kofa hwehwe se obeye na sa na koba ye na ina se kese enkoma police ni obepie mu wo na nye se wo no a police for ne ba so mo ba be arrest no na mo police ni mo na ebe save no na ye aka say ni se mo ni mo no pa chere se ye sa embrantie na omoto share ne so anamo pai no kronfo ne mu miensa de ya chi omo police custody na ya brantie na wono so fa ni phone no ono so aban ensa aka na ye tutututu oma no na che so oma pense nse mu no mu bebi a ebe kwa kodu na embra edi obi biara wo so ma yes a boys no be pie mu HSC no bo ne kronfo no embra so ne sa oni pada se no edi na etiefo ne ahwefo wo hwesa ni yewe ye course na ekoba se eye na agrada nkasa efa embra ne hye ono ne ntem na wo so ma ne boys anka wo de se eye Osofo Appiah Biblica kra na asem nye de usika akodi ne nchen ya ye den ya wa adi akodi ne nchen na so ye wo kwan a wo de fa so anka asumdwe beba anasa anka obi a beti wase essence a wo so ma ye wo boys se won kon form o pe en show mun se mun ye ne o pe endi obi abobo endi ne wusa no na ebusuafo mo hwa eye na ye nhwemo wo hwesa eye Osofo Biblica so ne ya wo ye se wo ni okonfo eye den na wo Osofo mpo de wo ni konfo ni twakabia wo be nyu a na wo ye nyu sa wo be hye so ama obi emu se wo ye hye na sin se chese dani da na Asofo because of one not spoils the whole soup nti obi a sorry a and Asofo we ye say Sofo we aka say Sofo all because of one or two people bi omugo mu a wo mo de enye ni kredie na mo de na munti na ma Asofo ejindim bone say eno so e ya na se Osofo mu a woni eye okonfo ekonya nkita wutumi gi ni sika eko bribe obi chese sika no wo hwa wutimi kire mu mo ba wutimi kire nya sika no dwumedie pote a eko akodi nti bribe dem fa nche me wutimi kire dwumedie a eko akodi na mo na ekodi dwumedie bi na eko ba se nipa ne so fa ne san so fa ne rade eko ma no so etna sika no so eye ne ne ope ewie sa be gina social media edi eye
ni sika yi won nchen hu agro di ne ho fewa eno nso waye debut nyoma bi se si a na ye advantage to mu a che se observers amu we chira mo hwe futuo kese man bubru amoba mbebru amoba free say obra wo bon any wara decisions away and any wara be so say decision bianya na mo bi ayetu no ewo sonsoanso ewie ya ewo echire enti aye amaye mfa edin a emuye dru awodin ana edin bi eso mbo ntare ye ho na ye ntu ana mo ayenim se ana mo ayetu no eni edin ntwaka bia ni omuntem ni din no chese ma chentalian kasa so ne de abata ye ho ne ye ne ense ne mfata ye show anke ko ba se Osofo Appiah Biblical Australian nkwa na wan na aye na wono na waye ana se obi foforo na aye ena ekoba se Osofo Biblical enso Australian nkwa se na misika no na na agrada oman mu aye de no wo beche no ana emrani ni bedi senia ese na efata ni nemu ensese ye de mbra ehye yensa etu ana mobi ena ensese ye di suban boni bi so etnase efite suban boni de ye den a aketua wo so na akoye suban boni no aketua boni so na ye den ye beba so ena se koba se ye de mbra ehye yensa na Ghana fo ni bebre ye den ya mbra so beda ne ho aba bedi etia ye na etie fo ne ahwefo ye hwe ne ye na agbada ye ena ni ye Osofo Appiah Biblical wono so ye ba se ne etie bia wadwinkyere wo behia adwinkyere bia wo na wo da to your comment section wo de amaye na wo obi an subscribe so abon mo de subscribe se na be ya dani da edu dwumedie bia to mo awon so won sa ebeka bi wona wo so ya se mama Juliet Ventures on the link kitchen equipment wo fane number no wase na wo kitchen ebeye fe na afen so loan master enso so ya se no ni dwumedie a wo di ni se wo urgent loan within 24 hours on sa ebeka fa loan master number ewo asiewo na information bi a wonya ode ebesom wo eyamunia ba mo sonfo Mexico na me de trending news yi ebesom yi aha na mrebe ma me kwan na me di mwasi dasene makram too much GH me did akose Japan e brebi am bese me TV me hwe too much GH omo de mufu a omo sports and as entertainment omo de mufu mo nkoso hwe omo na oni ba gide bia me da ma say love you the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na waye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire